Що треба da rečeme kad vlizame v prevozno sredstvo? Влизам во автобус со десна нога. Речуjem бисмилlah. Allah da me uputi, njegova je uputa. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Evo dojde autobus, ajde da vlezeme, ajde da vlezeme. Ajde, ajde, ajde. Što ti ja, papu? A te naljuti nešto? Ne vidjeli el si sakav soljevanoga da vlezeš? Što ima lošovo tija? Od kad će pročitaš, što se rečuje kad se vliza v autobus, toga će naučiš. I toga će ti dajem izim da se vozi sa svoje apa. Prenosi Alija ibn Rebija da videv Alija ibn Ebu Taliba radijallahu anhu mu donesli je na kamila da ga jane i da trne na put, a kad stavi noga na uzengija, rekov Bismillah, a kad se ispravi, rekov Elhamdulillah, a poslije tija rekov سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. a poslije rekov 3 puta Elhamdulillah, a poslije rekov 3 puta Allahu Ekber, a poslije rekov سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Vlizam v autobus so desna noga i rečujem bismillah. Iman mi se povećava, Allahova ubajina. Bismillah. ما شاء الله ما شاء الله. Mašallah, mašallah, ti si sega zasad naša pa. Vlizam v autobus so desna noga i rečujem bismillah. Iman mi se povećava, Allahova ubajina. Alhamdulillah. الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.